Itsinda ry'abasirikare bo muri Gabon bagaragaye kuri televiziyo uyu munsi kuwa gatatu bafashe ubutegetsi ndetse baburizamo ibyavuye mu matora yari yavuzwe ko yatsinzwe na Perezida Ali Bongo Ondimba wari ugiye kuyobora manda ya gatatu. Aha muri Gabon kandi abasirikare bamaze gufata ubutegetsi, abari bashinzwe kwamamaza Perezida Ali Bongo basohoye videwo imwerekana ariwe mu rugo ahafungiye asaba abatuye isi kuzamura ijwi bakamushyigikira. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangiye inama igamije kubungabunga amashyamba. Impirimbanyi n'abanyapolitiki bavuze ko ibikorwa byo kubungabunga amashyamba bigomba kujyana no kwita ku biribwa n'inyamaswa zo mu gasozi. Muri Zimbabwe, umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Citizen Coalition for Change, Siziba, yasabye ko amatora yaho yasubirwamo nyuma y'uko umukandida w'iri shyaka araniwe gutsinda Munangagwa mu mujyi wa Goma. Imyigaragambyo yateguwe n'abanyamadini bamagana ONU yaguyemo abagera ku 10 mu bushamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano.